Umuco Wijambo Ministries. The word of God is light. Haleluya. Yesu Kristo ashimwe cyane. Inshuti bakundwa, mwese ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu. Ndabahaye mwiriwe kandi ndabahaye namwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Ndizera neza yuko aho muherereye muguwe neza, abaguwe nabi namwe mukomeze kwizera Imana no gusenga cyane kugira ngo murushize kurwanya umwiza utuma mugubwa nabi. Abo ku Muco Wijambo Ministries mbanze ndabipfurize ukuroraniza. Two turava mu mwaka wa 2025 tuja mu mwaka wa 2026. Nashaka mbanze ndakwipfurize kunesha, ndakwipfurize intsinzi, ndakwipfurize kwidegembya, ndakwipfurize ukumenya ukuri, uko kuri nako kuguhe ukwidegembya. Ni nayo mpamvu Umuco Wijambo Ministries wasizweho. Numva uyu mwanya muhemu yera ariko arampatira gufata umwanya wo gusengera umwe wese wo ku Muco Wijambo Ministries, wo gusengera umwe wese akunda ibiganiro byacu. Iyo mvuze rino jambo sinzi ko muryumva canke muritahura. Mvuze nti numva mpemu uhoraho ariko aranyosha, ariko aranshorera, ariko aranjana mu kirere cyo gusengera hamwe namwe bo ku Muco Wijambo Ministries mu izina rya Kristo Yesu. Ni jewe Sezibera Eric, evangeliste cyangwa mu missionnaire, nkuko bisanzwe nkaba numva nkeneye gusengana nawe mugenzi. Nimbura umumama, nimbura umupapa, ndashaka gufata umwanya. Nimbura umwana muto, ndashaka gufata uyu mwanya. Umenye ngo uyu mwanya ni umwanya w'isengesho, si bya bindi by'inyigisho nkuko mubimenyereye, ariko nta mwanya wo kwigisha ngiye gufata, ngo ni umwanya wo gusenga. Nasaka ndakubwira ngo tegura umutima wawe muri kano kanya, utangure witegure, wumve ko tugiye kuja mu kirere cyo gusenga, tugiye kuja mu kirere cyo gusenga. Ndafise impamvu imwe canke zibiri Imana yasize ikimenyetso kirenga kimwe ku buzima bwanje kugira ngo mpaguruke gusengana nawe mugenzi ukunda kumviriza ibiganiro ducisha ku Muco Wijambo Ministries. Ndizera ko ugiye gufasanya nanje iri sengesho kandi ko ugiye kwakirana intsinzi nanje makariva kurangiza uyu mwaka wa 2025 twinjira mu mwaka wa 2026 uri mu mbaraga z'Umwuka Wera n'umuriro, uri mu basa bw'amamira n'umuriro, uri mu akariva meketabaya nelire vashaya, uri mu kirere gikomeye cy'intsinzi. Na kare intsinzi ni yabera, niryo tangazo, intsinzi ni yabera mu izina rya Kristo Yesu. Muri uyu mwanya mwiza udasanzwe nasaka mbanze nifatanye nawe kugira ngo ndakwereke ibimenyetso nka bibiri yuko Imana iri kiravugana nanje kugira ngo dusengere hamwe nawe. Imana ishimwe cyane. Hari ku munsi w'ejo aho Imana yavugana nanje ndi mu isengero ndiko ndasenga, Imana yivugana nanje bitse mu kanwa kuvugishwa nayo yuko dukwiye guhaguruka ngo dusengere ingo n'imiryango. Je ndabibwirwa mu buryo bw'umwihariko ko dukwiriye gusengera ingo hamwe n'imiryango. Maze kubwirwa iyo message ndatuza, ndasenga, ndataha. Amasaha yo kuryama aragera, ndaryama, ariko mu masaha 9 y'ijoro Imana iranvyura. Saa 9 n'iminota mike Imana iranvyura. Maze kumvyura ndavyuka. Mufasha arambaza ati bimeze gute ko uvyutse aya masaha? Ndambwa ati numva mbwirwa kuvyuka, ngiye kwicara muri saro nuri ibitabo vyanje, nwari ibitabo vyanje, fata umwanya wo gutangura gusoma no gusenga. Ndiko ndasoma no gusenga, nafashwe n'ikirere gikomeye cyo gusenga. Maze gufatwa n'ico kirere gikomeye, ndasenga udaca ndasenga kugira saa 11 zo mu gatondo. Niho naje kurangiza iryo sengesho, ariko naho nyene iryo sengesho narirangije mu buryo butangaje cyane, ko narirangije
nubitse inda hasi kandi natanguye gusenga mfukamye. Narangije iryo sengesho nubitse inda hasi kandi incangi ngumiriramwo ndaho nyene kugizaho n'umufasha wanje byameze nk'ibimukanzemwo. Araza kuraba asanga na mahoro menshi, asanga nyene ndi muri pose ya Holy Spirit, ndiko ndaruhukira muri muhemu, ndiko ndumva Imana nziza iriko irandyohereza, irimo irankuhira kakayaga kayo, ndiko ndanezererwa ukubaho kwayo mu buzima bwanje. Maze kuvyuka ngenda mu cyumba ngo ngiye kuryama. Maze kuja kuryama aho kugira ngo ndabe igitanda kiri, ahubwo numvise ndiko ndaraba aho impuzu zanje ziri. Amaze manura ishati ko nari nambaye ikoti, nari nambaye isengri n'ikoti costume, ndavuga costume nari nambaye ejo niyo nari namanitse, ikoti niyo nahitanye ngiye gusenga mu saa 9 nambaye rero ikoti ndenza hejuru y'isengri. Nagiye gusenga muri sari wanje nambaye ikoti n'isengri. Rero byasaba yuko ndayikura mbere yuko nsubira kuryama, sene kuryama n'ikoti nkuko namwe mubyumva. Rero nakuye ikoti aho kugira ngo nje kuryama izwiri ngo tori ishati aho kugira ngo njyame nambara ishati imeje gupfunga ibipfungo. Numva ijwi rirambwiye ngo ambara n'ipataro ngo fatuje ku musozi. Nja ku musozi hari hakiri saa 11. Ndiko ndakubwira imbere ko nsenga ko mbanza kuguha ikimenyetso kanaka cyuko ibintu ngiye gukora atari binyamubiri ari binyamwuka. Narabibabwiye yuko igihe cyose ku Muco w'Ijambo Ministries fasa umwanya nkavuga ngo nje kwigisha, si kubera mba nateguye canke si kubera mba narinze gufata ibitabo ngo nandike, ariko ndabwirwa ko igihe cyo kwigisha ku Muco w'Ijambo Ministries kigeze, maze nkaza kwigisha. Iyo hageze ko nza kwigisha ku Muco w'Ijambo Ministries naza kwigisha hataragera, igihe kitaragera ndashobora gutangura kwigisha, na recordinga bikanka, nkafata amajwi bikanka, nkasoma bikanka, nipapasa bikanka, nikarakasa umugani wa Rwanda bikanka. Hanyuma nkamenya ngo gahunda ntago ari ya Holy Spirit, gahunda niyo mu buryo bw'umubiri. Nkaca ndabirekeraho ngaho makariva ekire vajaya. Rero najyana ndakubwire ngo uyu mwanya ni umwanya w'Imana. Maze bimaze kugenda gutyo nafashe ivyo ndiko ndabwirwa bari byo nkora. Imana ishimwe ko yampaye kuyumvira. Maze nsandagenda ku musozi. Maze kugenda ku musozi nagiye hakiri mwijoro hatari bwabone. Maze ndagenda nkigirayo naranatangura hajya nyine yango ntangure gusenga. Inza numva hirya yaje hariho irindi jwi ry'umumama ariko aravuga. Maze ndabangira cyane kuko ni ku musozi n'ahantu n'isamba, n'ahantu hatabayo y'abantu. Mvuze ku musozi nibaza ko benshi babitahura, haba ari ahantu hataba umuntu n'umwe, n'ahantu atari inzu n'imwe ibayo, n'ahantu ku musozi iyo aho basengera. Maze numva ijwi ry'umuntu w'umumama ariko arasenga, nanje ntega amatwi ndumviriza, ariko numva iryo jwi riko rirasenga risa n'isatira aho jewe mperereye. Maze kumva iryo jwi risenga risatira aho mperereye, naciye mfata umwanya nanje ndikonekta, insa ntangura gusenga. Maze ndasenga ryajwi rica rirabandanya, ariko ryabanije riza aho mperereye. Insa ndabandanya gusenga, ndasenga Imana ndiko ndasenga. Mwemu yera hanyuzura ngo byari bisanzwe ko niwe yari yandungitse. Imbaraga z'Imana ziramanuka muri iryo sengesho. Ndasenga nyene bikomeye, no kwitwa ko bikomeye. Maze umwanya wo gusenga urangiye, numva hinjemo umwanya wo kuririmba. Ndaririmba indirimbo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, iya kane nayimaze. Wa mama ahagaze hejuru yanje, ngiye guhindukira sanga hejuru yanje hari umumama. Nariko ndasenga ndira kukubaho kw'Imana iyo kwaje ntawe gusubiza inyuma. Amosozi yari menshi ariko aratemba, kukubaho kw'Imana nyene niho kwari kuri. Maze ndangije wa mama mbonye ko
hejuru yanjye hari umuntu mpanagura yamarira, maze wa mama ampereza ukuboko afise ubwoba, amukuboko arambwira ngo nari naje gushenga, ngo ariko Imana niyo yari yambwiye nze, ngo kandi dore nazananye n'umugabo wanje, ngo uyu n'umugabo wanje. Ndabaraba ndavuga ngo Imana ishimwe. Arambwira ngo numvise ijwi ririko rirambwira ngo nimanuke unsengere, ngo sinzi nimba byokwe bikunda ko wonsengera. Maze nca ndumva ikimenyetso ko Imana ariyo gahunda yashaka, maze nca ndabigisha gato ijambo, ndabayishurira ijambo, ndabayishurira tutari duke, maze barapfukama, hanyuma tusenga Imana yo mu ijuru. Maze bica bimpa ikimenyetso yuko hakenewe gusenga by'umwihariko, gusengera ingo n'imiryango nk'uko Imana yari yavuganye nanje. Si ibyo gusa, hari ikindi kimenyetso cy'uwundi muryango utari mu Burundi wari wanyandikiye mesaje, mengo wayinyandikiye cyo nyene igihe Imana yavugana nanje ibyo, umbwira ko nkwiriye kubasengera nk'umuryango muri rusangi, yuko ibintu bitarimo biragenda neza. Hagati aho nimba muri abanyamwuka mwamaze kuntahura, mwamaze kunyumva neza, mwumvize intego y'Imana iyo ariyo, kandi ndakwinginze wifatanye nanjye muri ino sengesho. Reka dufate dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Banyefeso igice cyaho cya 6, turahera ku murongo waho w'10 kugera ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana riravuga, ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibirwanishwa by'umukristo. Ijambo ku murongo w'10 havuze ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa murwanizi. 12 kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Niyo mpamvu tuba dukwiriye kugira gute? Niyo mpamvu tuba dukwiriye gusenga. Ubandanije ukara ku murongo wa 14 avuga ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icyuma gikingira igikiriza. 15 mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza. 16 kandi hamwe n'ibyo byose mwabire inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwarahizagiwe cyane, sinobandanya kubasomera kuko ndazi mwama musoma, ariko ndazi kandi ndizera ko hari amajambo akomeye cyane muri ko murumva muri no byanditswe, kandi mwashaka kubandanya amasengesho yanyu murabandanya mwisunge kino cyanditswe ndabahaye cyo mu Banyefeso igice cya 6, kizobafasha gusenga Imana muri uku kwezi kwa 12, mwinjira mu kwezi kwa mbere cyangwa mwinjira mu mwaka mushasha wa 2026. Imana rero irushirize kubakomeza mu izina rya Kristo Yesu. Mwabyumvise, dukeneye kwizera, dukeneye ubutumwa bwiza, dukeneye kwambara inkinzo, dukeneye kuba abahizi, dukeneye gukomera, dukeneye guhaguruka, dukeneye gushikama no gushira amanga nk'uko ijambo ryabwiwe Yosuwa igihe Imana yamuhamagara. Niyo mpamvu tugiye gufata uyu mwanya ngo dusenge. Ngiye gusengana nawe, wa mpapa we, wa mama we, wa mwana we, mu izina rikomeye rya Kristo. Data uhora hose, umwami wacu Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi, umwagazi w'intama w'Imana, ubapfuye akazuka mu bapfuye, aka kanya mvuga ni muzima, abyagiye iburyo bw'Imana Data wa twese. Kandi
ijambo rikomeye rirambwira neza mu izina rya Kristo Yesu mu Bikolosayi igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere kuwandanya. Ijambo rirambwira neza ngo abazuranye na Kristo, basanga mwarazuranye na Kristo, ngo borondere ibyo hejuru, ngo iyo Kristo ari, ngo avyaga iburyo bw'Imana, ngo kandi ngo ubugingo bwacu buhishanijwe na Kristo mu Mana. Ryari iryo jambo rikomeye mu izina rya Yesu. Ubugingo bwacu buhishanijwe na Kristo mu Mana mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera ingo hamwe n'imiryango mu izina rya Kristo. Ibuheme yo gusambura ingo muri kuno kwezi kwa 12 ndayikubita hasi mu izina rya Kristo Yesu. Ibuheme iteza ubusambanyi mu ngo bigatuma ingo zibaho nabi atamahoro hari. Iyo makariva mekere bashaka ndafata mpiri iyo muhemu mu mbaraga za muhemera hamwe n'umuriro mu izina rikomeye rya Kristo Yesu. Ndakubita hasi, ndatatanya abazimu n'amajini bahagurutse kurwanya ingo n'imiryango. Ndakubita hasi mwe mwiki eliminate, mwe mu yanji Kristo yahagurutse kugira ngo isambure ingo n'imiryango mu izina rya Kristo Yesu. Mwe mu yahagurutse ngo iteze ingwara mu miryango, iyo ndakubita hasi. Imwe mu yinyaki iteze ingo n'imiryango, ndakubita hasi. Ndakubita abazimu, ndakubita amajini, ndakubita abapfumu, ndakubita abakonakonyi, ndakubita karande, ndakubita inkurikizi yose y'imbaraga z'ubwiza nemu zo mu kirere. Karabashantarabaya rikarabababa raya shaya mekerebaya mekatabaya raya shaya mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo, mu izina raya shayini mekereba kireba shaya metokerebaya waya katika jina la Yesu Kristo. Metokarabashanda meliva kireba shaya. Natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi katika walio wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Babale mekarabashanda mekatabaya meriva kiesha. Nasema ni asante Bwana, maana ni wewe unatupigania katika jina la Yesu Kristo. Pigania mafamilia, pigania mafamilia, pigania ndoa ambazo zinabomoka, zinabomolewa na shetani, zinabomolewa na muovu. Hila za shetani, hila za shetani, hila za shetani ambazo zinasimama kinyume na ndoa, kinyume na familia. Ninapiga, ninaamuru malaika wa mekarabababa kirevaya. Ninaamuru malaika wa vita kwa jina lililokula Yesu Kristo. Ninaamuru malaika wa vita kwa jina lililokula Yesu Kristo. Makatabaya, ninavunja na kuteketeza nguvu za giza zilizosimamishwa na shetani, kuvunja ndoa, kuvunja familia, kuleta magonjwa mbalimbali, kuleta kuuguza watoto ili watu wapate kuweza kukosa jinsi ya kuweza kutunza familia zao kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu ninaamuru malaika wa vita aweze kuvunja na kuteketeza hizo nguvu za giza zinazosimama kuweza kuharibu na kuteketeza familia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa rire vaya shaini tokere vashaya tokere vaya shaya meto taini ashaya raya shaya mizina ya Kristo, mizina ya Kristo, mizina ndio makatabaya mwizina rya Yesu. Nyeninga bimana ijambo ryarambwira neza ngo ushobora gukora ibirenge byo dusaba n'ibyo byumvira, kandi ijambo ryarambwira ngo nitwapfukama tukaguhamagara hano munsi y'izuba ngo uzotwumva uri mu ijuru, kandi ngo uzomanuka, kandi ngo uzotabara mwizina rya Yesu. Ijambo ryarabandanya rikambwira neza ngo twikoreranire imitwaro, ngo dusengeranire mwizina rya Kristo. Impamvu Kristo wavuze ijambo ngo twikoranire imitwaro, ngo dusengeranire, nuko bizi neza yuko ngaha mwisi atari wacu duhana ingorane nyinshi, duhana ibitugerageza byinshi, duhana intambara nyinshi, duhana ibitugwanya byinshi mwizina rya Yesu. Nuko ndezere kubisoma muri kono gitabo cy'Abanyefeso, nanje ndahagaraye mu mbaraga mpanga n'ijambo ry'Imana, ndasenga mwizina rya Kristo Yesu. Mwami Imana, ndatura ubutabazi ku miryango, ndatura ubutabazi ku bapapa, ndatura ubutabazi ku bamama. Mekarabashantarabaya
Mekire bashaya ndasengera Bishop David ndasengera Bishop David ndasengera Bishop David ndasengera Bishop David ndasengera Kinyedu ndasengera umuryango wa Bishop David ndasengera umuryango wa Bishop David ndasengera umuryango wa Bishop David kwa jina la Yesu tabara rengera mwe mwinyatsi kubita sohora muri umuryango n'izina rya Kristo ndasengera umuryango wa Valerie Pastor Valerie ndasengera 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 Pastor Valerie n'umuryango wiwe bose mu mbaraga za muhemera n'umuriro mu mbaraga za muhemera n'umuriro mu mbaraga za muhemera tabara y'umuryango bagire neza mana umugisha ukomeye agura amahema yabo Karaba Shantaraba Mekatabaya Raya Shaya Mekire Bashaya Rayini Shayini Totaini Ashaya mwizina rya Kristo Yesu 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 ndasengera imiryango yose muri rusangi imiryango y'abari mu Rwanda imiryango y'abari mu Rwanda mwizina rya Kristo Yesu umuryango wa Felix Makatabaya Raya Shaya ndasenga ngo ubutabazi bugaragare mwizina rya Kristo Yesu umuryango wa Elias Makatabaya ndase Mekeriva Yashaya ndasenga ngo imbaraga zawe zigaragare kandi bimenyekane ko ari we Mana mwizina rya Yesu Mana umugisha mu miryango Mana umugisha mu miryango Mana umugisha mu miryango ndasenga bari gucumbura mwizina rya Yesu Kristo mwizina rya Yesu Kristo mwizina rya Kristo abakunda mwami Mana kumviriza ibiganiro ducisha ku Muco w'Ijambo Ministries ndasenga bari gucumbura ndasenga bari gucumbura imiryango mwizina rya Yesu Mana umugisha kuri bo Mana umugisha kuri bo Makatabaya Vashaya Meka Kirevaya Raya Shaya Tokereva Shaya Rova Kishaya Totaya Mana nzima Mana ikomeye uri Mana ikomeye uri Mana ihambaye uri Mana yumva gusenga kwacu ijambo ryari rambarira ngo nitwaguhamagara uzotumva kandi uzotwitaba uri Mana yumva ijambo ryari rambwira neza mu gutwi kwawe ngo ntikwapfuye ngo nanigwe kumva kandi ngo ukuboko kwawe ngo si kugufi ngo na Karaba Shantarabaya Mekarebaya ugutwi kwawe si kugufi ugutwi kwawe kwapfuye ngo nanigwe kumva kandi ukuboko kwawe si kugufi ngo nanigwe gukiza rambura ukuboko kwawe kw'iburyo rambura ukuboko kwawe kw'iburyo rambura ukuboko kwawe kw'iburyo mwizina rya Kristo ndasengera bizoza Eric ndasengera bizoza Eric ndasengera bizoza Eric ndasengera bizoza Eric mu mbaraga za muhemera n'umuriro mu mbaraga za muhemera n'umuriro mu mbaraga za muhemera n'umuriro bohora ubuzima bwiwe bohora ubuzima bwiwe bohora ubuzima bwiwe bohora ubuzima bwiwe bohora bizoza bohora bizoza bohora bizoza bohora bizoza bohora bizoza bohora bizoza mwizina rya Kristo Yesu Mata Pereva Shaya Ravaya Waya Shaya Mekatabaya Sengera Eraste mu vyarimo byose ndamusengera ndatonga ubushobozi bwawe kuriwe mwizina rya Yesu tabara ubugingo bwiwe shita ivyo ari mwana gusaba muri kino gihe shita ivyo ari mwana gusaba shita ivyo ugomba ijambo ryari rambwira neza ngo kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako yuko atari ivy'ibyago ariko ngo ari ivy'amahoro abantu barashaka gushitsa ivyumviro vyawe ariko nyene ngabimana ivyumviro vyawe nivyo byiza ivyumviro vyawe nivyo by'amahoro barashaka gushitsa ivyumviro vyawe ndabasengera mu mbaraga za muhema n'umuriro nibashitsa ivyumviro vyawe ahubwo bashitsa ivyumviro vyawe ahubwo babeho mu vyumviro vyawe mu mbaraga za muhema n'umuriro katika jina la Yesu ndasengera Loizi mwizina rya Kristo sengera umuryango wiwe sengera ibyakora byose umuryango wiwe ndawusengera mwizina rya Kristo gira neza Loizi mwizina rya Kristo Mekatabaya ivyarimwe byose ahari hose mu ngendo zose afata mwizina rya Kristo nkemuyera abana nawe nkemera mugire neza umugisha mwagurira amahema yiwe mwizina rya Kristo Yesu mwami Imana girira neza ubwoko bwawe ndasengera abakozi bawe abo twakoranye umurimo abari mu Rwanda ndasengera mama Joshua ndasengera Bishop umuvyeyi wacu mwizina rya Kristo Yesu ariwe Papa Joshua mu mbaraga z'umukana n'umuriro ndasengera abakozi bawe bakandombe mwami Imana ndasenga imbaraga zawe zikomeze kubana nabo sino badonda go mashamba ariko nderekaza rino shengesho mu mingo n'imiryango n'abandi bantu bose mwami Imana muri kino gihe cyo kurangiza umwaka mwizina rya Yesu Kristo Mana gendo bagire neza Mana gendo
ubatabare, Mana genda ubakize, Mana genda ubarokore impwemu yose y'umwisi yahagurutse kugira ngo ibasambure, wongere kububaka, wongere kubakomeza. Ndasengera umukozi wawe ari mu gihugu cy'u Rwanda Samuel mwami Imana mu izina rya Kristo, urumuvugishwa nawe ndasenga aherereye hose. Kariva mekatabaya raya shaya mekerebaya metokerebasha. Tabara rengera ubuzima bwiwe, tabara rengera ubuzima bwa Samweli, rengera umuryango wa 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 Samweli katika jina la Yesu Kristo. Eliya ndamusengera mu izina rya Kristo Yesu. Ukoze Imana Eliya mu gisagara cya Bujumbura, ndarekura imbaraga z'umukara n'umuriro, ndarekura imbaraga z'umukara n'umuriro, ndarekura imbaraga z'umukara n'umuriro mu izina rya Yesu. Umuhamagaro wiwe ugwanirire, gwanirira umuhamagaro wiwe, gwanirira umuhamagaro wiwe, gwanirira umuhamagaro wiwe, gwanirira umuhamagaro wiwe mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Sante Yesu, uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana igira neza. Ndasengeye aba bose bakurikirana ibiganiro ku Muco w'Ijambo Ministries, ndabasengera mwami Imana, harabo ntibuka amazina yabo, ariko mwami urayibuka mu izina rya Yesu. Mwami Imana bagerane, ndasengera Tabita, ndasengera Tabita, ndasengera Tabita, ndasengera Tabita, ndasengera Tabita mu izina rya Yesu. Umugirire neza, wongere kumutabara, wongere kumurengera, wongere kumurengera, wongere kumurengera, wongere kumurengera. Mana data wa twese, ijambo ryawe rirambwira, wabwiye abigishwa ijambo rikomeye ngo none ngo ibi muriko murabona ngo nimba biriko biraba ku giti kibisi ngo hari akantu kucyumye naho, kandi mwami Yesu ivyo wabivuze ubizi. Wavuze ngo iyi si ni yabanka, muzamenye ko yabanje kunyanka nanje, iyi si ni yabavuma, muzamenye ko yabanje kumvuma nanje. Niyo mpamvu wavuze ngo dusengeranire. Iyo Petero batamusengera, mwari rya bohero yararimwo ntiyari kurisohokamo, ariko isengero ryagiye hamwe riravuga ngo reka dusengere Petero. Petero yari mu gasho, Petero yari mw'ibohero, Petero yari aboshwe n'iminyororo, Petero yari yugaranye inzugi zugaye ku minyororo, Petero yari acunzwe n'abasoda benshi cyane, ariko isengero rirasenga. Marayika Imana imanura marayika araza yugurura iyo miryango, asohora Petero mu mahoro menshi, asohora Petero mu mahoro menshi. Ibyacu byugaranywe, ibyacu byaboshwe, marayika uhoraho uyu mwanya ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, manura imbaraga zawe maze ubohore ibyacu byaboshwe, ubohore imiryango yaboshwe, ubohore ingo zaboshwe, ubohore abapapa baboshwe, ubohore abamama baboshwe, ubohore abana baboshwe, urengere mwami Imana mu izina rikomeye rya Kristo, mu izina 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 rya Kristo. Ibirere byose by'umwiza, ibirere biteza intambara, ibirere biteza intambara, ibirere biteza gusesa amaraso, ibirere biteza amasida mu mabarabara, ibirere biteza mu magisita mu mabarabara, mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo byose ndabifashe mpiri, ivyo byose bifashe mpiri, ndabikusanya, ndabitera muri ya nyanja yakamwa amazuku n'umuriro, ndabitera muri ya nyanja yakamwa amazuku n'umuriro, ndabitera muri ya nyanja yakamwa amazuku n'umuriro katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo. Nta matsida, nta kumeneka kw'amaraso, ntabwo bizigera biba uyu mwaka. Uku kwezi kwa 12 ndasenga izo mpemu ziyerera, izo mpemu zo gutanga ibimazi ziyerera, izo mpemu zo gutanga ibimazi buri ku mwaka uheze nta gaciro bifise, kubera mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko Eliya yabonye yadundumiwe aravuga ngo abahanuzi ba Bayali nuko baca imitwe, atarabaya bashaya yemera kuduga umusozi, atanga itangazo aravuga ngo duhurireyo nimba mwiyemera mufise Imana, duhurireyo turabe nimba mufise Imana yayo, Imana y'ukuri. Apeli bashaya, Imana y'abahanuzi, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Abrahamu, Imana ya Sadraka, Mesaki na Abednego, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana isumba ibyitwa Imana byose, Imana itanguriro, Imana iherezo, Imana byose muri byose, Imana isumba byose. Mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo. Kuva na kera hose wagendanye n'abigishwa, wagendanye n'abavugishwa nawe, kandi intsinzi yahoranye n'abera bawe. Mu izina rya Kristo ndatangaza ku Muco w'Ijambo Ministries ngo intsinzi ni yabera, intsinzi ni yabera, intsinzi ni yabera, intsinzi ni yabera, intsinzi ni yabagororotse, intsinzi ni yabagororotse, intsinzi ni yabagororotse, intsinzi ni yabagororotse, intsinzi ni yabagororotse. Mu izina rya Yesu Kristo. Uwizera wese ijambo ryandikure hejeje kumbwira ngaha mu Banyefeso
igice cya gatandatu ngo twambare n'ukwizera mu izina rya Kristo. Abizera bose barakira intsinzi yabo, abizera bose barakira intsinzi yabo, abizera bose barakira intsinzi yabo mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Batakarababa mekatabaya ndasenga nimbesha shaba, ndasenga nimbesha shaba umukozi wo kumuco w'ijambo ministries makaraba shantarabaya mekatabaya meriva kireshaya. Sengera umuryango wiwe, sengera umuryango wiwe, sengera umwana wiwe, sengera ibimwereke byose, sengera ibimwereke byose, sengera ibimwereke byose, sengera ibimwereke byose, sengera ibimwereke byose mu mbaraga za mpema n'umuriro, mu mbaraga za mpema n'umuriro katika jina Yesu. Ndasengera Theogene, ndasengera Theogene umukozi wawe mwamana nawe nyene yamaze gukora ibiganiro ku muco w'ijambo ministries aherereye hose mu mbaraga za mpema n'umuriro, mu mbaraga za mpema n'umuriro ndatura ngararoranirwa umuryango wiwe, manura umugisha ku muryango wiwe, manura umugisha ku muryango wiwe makatabaya. Zengera Roje mu gisagara cya Bujumbura, tabara ubugingo bwiwe murengere zikarabashanda. Zengera pastori mu izina rya Kristo, pastori Habyarimana ari wose mu mbaraga za mpema n'umuriro. Zengera umuryango wiwe kati rayini raya shaya tokere kerebaya rive shaya tokere bakie shaya totaini ya kire vaya waya shaya meto taya waya kire vaya shaya. Izina rya Kristo Yesu atutaini yakia matoki vashaya mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo ndamusengera. Zengera umuryango wiwe, zengera umugore wiwe, zengera abana biwe, zengera mwami Imana ibimwereke byose, zengera akazi kiwe mu izina rya Yesu. Tabara umwungere, tabara umwungere, manura umugisha ku buzima bwiwe, ku buzima bw'isengero, ku buzima bw'isengero, manura umugisha ku buzima bw'isengero. Rimiere dimon katika jina la Yesu makataba rekura umugisha wawe mu izina rya Yesu. Tabara urugo rwiwe kandi urugire neza, girira ingo zose neza zo mu muco w'isi ni kirevaya mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo, mu izina meto kerevasha. Ndasengera muvugishwa nawe mu izina rya Kristo. Kurunyungerise, 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 kurunyungerise. Ndasenga kubwiwe, ndasenga kubw'umuryango wiwe, kurunyungerise. Ndasenga kubwiwe, ndasenga kubw'umuryango wiwe, kurunyungerise. Ndasenga kubwiwe no kubw'umuryango wiwe, kurunyungerise. Ndasenga kubwiwe makata meriva matota mu izina rya Kristo. Ndamusengera kubw'umuhamagaro wiwe wongere kuwata no kumuhagurutsa mu yandi mavuta mu mbaraga za mpemera muri uku kwezi kwa 12. Ndasengera umufasha wiwe Badesi mu izina rya ndasenga kubw'Abadesi, ndasenga kubw'Abadesi, ndasenga kubw'Abadesi, ndasenga kubw'Abadesi, ndasenga kubw'Abadesi, ndasenga kubw'Abadesi. Mana nzima, Mana ikomeye ahari mu bihugu by'amahanga, ndasenga kubwiwe mwemu yaramugendagende, mwemu yaramusanga ahari, mwemu yaramusanga ahari, mwemu yaramusanga ahari. Ongera kumwubaka ubundi busasa, ongera kumukomeza ubundi busasa, ongera kumwibutsa bya bihe bisasa yabana ngo nawe mwakarabaye mwekatabaye. Yongere kuzura imbaraga, yongere kuzura imbaraga, yongere kuzura imbaraga, yongere kwibuka byinshi mu izina rya komeza urugo rwawe, komeza umuryango wawe. Sengera umwana wawe Zoe, sengera umwana wawe Zoe makatabaye bagirire neza, makatabaye rikarabaya makatabaye bagirire neza, barengere bataba tabara y'umuryango, tabara y'umuryango uhoraho, tabara y'umuryango uhoraho, tabara y'umuryango uhoraho, tabara y'umuryango mu izina rya Kristo, 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 mu izina rya Kristo. Mekarababa rikarabashaya waya matokere baya waya shaya atotaya mu izina rya Kristo, 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 mu izina rya Kristo. Mana nzima, Mana ikomeye, zengeye ababanyi banje, zengeye ino miryango yose mu izina rikomeye rya Kristo Yesu. Baba bizera n'abatizera ndekuye imbaraga z'umuriro mu izina rya Kristo. Imwe misambura ingo, imwe mituma hataza umugisha mu ngo mu izina rya Kristo Yesu. Kuraho mu izina rya Yesu. Muri uku kwezi kwa 12 mwe muyingwara, mwe muyinyatsi ituma basesagura amafaranga agiye ngo bagiye kuvuza ibyo bavuza mu izina rya Kristo. Sohora, kura muri ino miryango, kura muri ino miryango. Zengeye ino Kirundo, zengeye ino Kirundo, zengeye ino Kirundo. Tabara rengera butanyerera, tabara rengera butanyerera, tabara rengera butanyerera, tabara rengera butanyerera, tabara rengera butanyerera mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu
Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Senge yabera, senge yabera muri rusange, senge yabera, senge yabera, senge amashengero, senge amashengero, senge amashengero, gira neza amashengero yayandi wemera, amwe watanguje muhemu yera, genda uyagirire neza, uyaha intsinzi. Rirere bayashaya, itokere bashaya, imihamagarire mirapfa, imihamagarire kirazima, imihamagarire kirazima. Ndatonga mu ruko kwa 12, iyo mihamagarire ongera kwaka. Ndatonga mu ruko kwa 12, iyo mihamagarire ongera kwaka. Raini shaini raini tokita vaya rire metota ya waya mekire bashaya. Ingabire zirimo zirazima zirongera kwaka mu izina rya Kristo Yesu, 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 mu izina rya Kristo Yesu. Ingabire ziriko zirazima zirongera kwaka mu mbaraga za muhemera n'umuriro, mu mbaraga za muhemera n'umuriro, mu mbaraga za muhemera n'umuriro, mu izina rya Kristo Yesu. Atotaya senge Charite, umuhanuzi wawe, umukozi wawe, senge urugo rwiwe, senge urugo rwiwe, senge Charite, senge urugo rwiwe, senge urugo rwiwe, tabara urugo rwiwe, gira neza urugo rwiwe, mu izina rya Yesu Kristo. Gira neza umuhamagaro wiwe, gira neza umuhamagaro wiwe, mu izina rya Yesu. Senge Apotre Sami, senge Apotre Sami, senge Apotre Sami, gira neza urugo rwiwe, gira neza urugo rwiwe, gira neza umuryango wiwe, gira neza umuhamagaro wiwe. Ongera kwatsa umuriro mu muhamagaro wiwe, ongera kumuhagurutsa, waramuhamagaye, waramutoranyije, wamuhamagaro ndasenga kubwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ongera kwatsa, ongera kwatsa, ongera guhagurutsa igikorwa cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ukuri Imana kwizigirwa, uri Imana kwizerwa, uri Imana data, ni watanguje igikorwa muri twe, ni uzona gisozeza, uzogisozera ikijambo ryawe rivuga. Ni watanguje igikorwa muri twe, ni uzogisozera. Makaraba mekatabaya mu izina rya Kristo, 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 mu izina rya Kristo. Rive kisha ini metota ini akire vayashaya tokiva shanda totaya. Sengera janine nimbona, sengera janine nimbona, umufasha wa Apotre Sami mugire neza, ongera kumwatsa mu bundi bubasha, mu yandi mavuta, mu bundi bwenge, mukundi kumenya, mukundi gushigwa hejuru, mukundi gushigwa hejuru mu izina rike vayashaya. Datuhoraho nyine ngabimana Yesu Kristo. Senge noraske, senge noraske, senge noraske, senge noraske, senge noraske, senge noraske mu izina rya Kristo Yesu. Namusenge mwamana, numuvugishwa nawe, numukozi wawe, senge umuryango wiwe, senge umuryango wiwe, senge umugore wa Rivera, senge umugore wa Rivera, senge umugore wa Rivera, senge umufasha wa Rivera. Mugire neza, gira neza uno muryango, gira neza uno muryango, gira neza uno muryango, gira neza uno muryango mu izina rya Kristo Yesu. Makiva yire vakisha ini totaya. Sante Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ukuri mu izina rya Kristo, 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 mu izina rya Kristo. Senge Steve, senge Steve, senge Steve, senge Steve, senge Steve, senge Steve, senge Steve mu izina rya Kristo Yesu. Numufasha we Bestine, numufasha we Bestine. Mana nsima, Mana ikomeye, ongera kubakomeza, ongera kubakomeza, ongera kubakomeza, bazamure kandi mu yandi mavuta, mu bundi bwenge, mu kundi gushirwa hejuru mu izina rya Kristo Yesu. Ongera kubagira neza. Raini kirevaya to kirevaya rive shaya. Rambura ukuboko kwa mwami, ongera kubagira neza. Aribyo wavuganye nabo, ongera mwamana kubishitsa. Rinda umuryango wabo, rinda umwana wabo, rinda umwana wabo, rinda umwana wabo, rinda buri kimwe cyabo, 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 rinda buri kimwe cyabo. Senge pare, senge pare wanje, senge pare wanje, Desira Pastor mu izina rya Pastor Desi n'umuryango we wose mu izina rya Matakarabaya Mekatabaya mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo, mu izina rya Kristo. Senge y'umuryango n'umupastor n'umukozi wa ndamusenge n'umuryango, agasare mu rugo, agasare mu ishengero, agasare mu byakora, agasare makata merabaya mekatabaya mu izina rya
makarabaya metota mekaraba sengeye Claude umenyesha makuru wo kuri Vade Spa makatabaye mekarabaya makatabaye mekatabaye mwizina rya Kristo mwizina rya Kristo mwizina rya Kristo mwizina rya Kristo sengeye umuryango wiwe mwizina rya Kristo sengeye umwana wawe mwizina rya Kristo umufasha wiwe mwizina rya Kristo akazi kiwe mwizina rya Kristo mumajana mu mazi mapataya mekarabaya umbaraga zamuhemuye hamwe n'umuri tarararengera sengeye Sirire umumenyesha makuru wo kuri Radio Critique mwizina rya Kristo makatabaye girira neza Sirire girira neza umugore we girira neza Sirire girira neza umugore we mwizina rya Yesu Kristo 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 mana data ushobora byose uri Imana y'imbaraga nyinshi uri Imana y'icubahiro uri Imana y'icubahiro uri Imana y'icubahiro urahambaye ndazi kuri kurakora ndazi kuri kurakora ndazi kuri kurakora ubera hose icarimwe ubera hose icarimwe ubera hose icarimwe ubera hose icarimwe katika jina la Yesu Kristo iraneza bose abakwizera bose data mwizina rikomeye rya Yesu Kristo urakoze gitare cy'amahanga giti cy'inganza marumbi ntari yo mu muryango wa Yuda umunabwo ku gisiti cya David umwagazi ntama w'Imana wapfuye akazuka mu bapfuye izina ryawe rirahambaye izina ryawe rishirwa hejuru ibihe bidashira ukijambo rya rirambwira ngo wabikishije bugufi uraganduka usika no ku rupfu niyo mpamvu wahawe izina risumba ayandi yose kandi iryo zina kerere vaya shayini tokire vaya shaya yashizwe hejuru cyane yayandi mazina yose ndatura w'intsinzi ni yabera ndatura w'intsinzi ni yabera ndatura w'intsinzi ni yabera mw'izina rya Yesu Kristo senze nizeye amen amen amen.